Galenika fitofarmacija preporučuje. Sredina je aprila meseca, temperature polako rastu i kao što možemo vidjeti, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi kraja cvetanja i početka presvetavanja. U ovim osjetljivim fenofazama našim poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da nastave intenzivnu zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti, ali i štetnih insekata. Da bi sačuvali pčele, koji su veoma važni oprašivači u voćarskim zasadima, potrebno je sačekati fenofazu presvetavanja, a u toj fenofazi preporučujemo našim voćarima da vrše zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti. Kada je reč o bolesti pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, čiji je prouzrokovač Venturine qualis, našim voćarima preporučujemo da primene kombinaciju kontaktnih i sistemičnih fungicida. Galenika fitofarmacije našim voćarima preporučuje primjenu jednog kontaktnog fungicida Galileo, koji se veoma teško spira kišom, i jednog sistemičnog fungicida Sekvenca, koji je veoma izrazite sistemičnosti, i primjenom ove kombinacije našim poljoprivrednim proizvođačima zaštita u ovom momentu od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda je potpuna. U ovom periodu, pored prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda, naši voćari bi trebalo da obrate pažnju i na suzbijanje prouzrokovača pepelnice. Primjenom preparata Sekvenca naši poljoprivredni proizvođači će rešiti problem i prouzrokovača pepelnice. Pa u ovoj fazi smo koristili Galileo i pehar u koncentracijama 1 kg Galilea i 1 litar pehara po hektaru. Prošle godine sa istom kombinacijom nismo imali nikakvih problema. Iako je bila mnogo teža godina od ove godine će biti uspeh zagarantovan što se tiče te dve bolesti. Kada je reč o štetnim insektima, u prvom redu mislimo na biljne vaši koje se u fenofazi precvetavanja mogu javiti, kao i lisne minere. Galenika fitofarmacije preporučuje primjenu insekticida Konzul ili Asterija. Preparat Asterija je izraziti sistemični insekticid koji veoma dobro suzbija sve štetne insekte koji se mogu naći u ovim fenofazama u zasadu jabuke. Kada je reč o zasadima kruške, našim voćarima preporučujemo primjenu kontaktnih i sistemičnih fungicida u cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda kruške. A za suzbijanje štetnih insekata, kada govorimo u prvom redu za suzbijanje kruškine buve, preporučujemo primjenu kombinacije preparata Kulisa i Abastate. Na terenu je uočeno prisustvo mladih larvanih stupnjeva i pojava imaga kruškine buve, pa iz tog razloga primjenom insekticida Kulisa ćete ovaj problem rešiti. Zato što Kulisa deluje na mlade larvane stupnjeve, kontaktno na imaga, i nakon svakog novog vegetativnog porasta se seli u vrhove mladara. To je upravo mesto gde kruškina buva doleće, polaže jaja, pile se mlade larve i hrane se. U kombinaciji sa insekticidom Kulisa, primjenom insekticida Abastate, naši voćari će veoma dobro suzbiti odrasle larvane stupnjeve kruškine buve, ali i eriofidne grinje koje se u ovom momentu mogu pronaći u zasadima kruške. Ovoj kombinaciji insekticida preporuka je da se doda i oprašivač Nufilm zbog boljeg prijanjanja insekticida, ali i njihovog dužeg delovanja. Pored kvalitetne i pravovremene zaštite, u zasadima jabučastog voća je potrebno da se obave tretmani ishrane. Preporuka kompanije Galenika fitofarmacija je da se primjeni preparat Fertigal CAB Organo. Fertigal CAB Organo je folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i bora. Primjena optimalnih količina kalcijuma u ovim fenofazama je veoma bitna iz razloga što je kalcijum gradivni element svih ćelija. Uloga bora je da potpomogne bolje usvajanje kalcijuma. Primjena preparata Fertigal CAB Organo je 3 litra po hektaru. Kvalitetno zaštićeni i ishranjen zasad je temelj za postizanje punog potencijala voćnjaka. A kompanija Galenika fitofarmacije našim poljoprivrednim proizvođačima, pored kvalitetnih proizvoda, preporuka konkurentnim cenama obezbeđuje bolji ekonomski efekat. U saradnji sa Galenikom imamo kvalitet i cenu, a mi opet dobijamo kvalitet, količinu i cenu na kraju godine.